maambe fan emi hunna dariyako libeti wargina kanta taka tayyar watan alugram nebe fene mamme ya bappa emi hunge darifula meduga ahamiyatu kan den je kandatte hoge tereng emme bodu kamaki emi hunge darifuluge tarbiyatu islami aqida ge macca bina kuru tarbiyatu ege macca binawa asasaki nuwata bingalaki aqida neti nuwata aqida kiywadinu men neti timage darifulu tarbiyatu kuri kamugavies kitambe gina taalimen ene din kamugavies kitamme macca duniyawi gotun ene kiyevi kamugavies diploma hasil ko degree hasil ko masters hasil ko phd hedi kamugavies aqida ge ilmu ene libi fanetiya ene ki allah subhanahu wa taala ge hadratuga hama jahile emvi malugon men kuda irun suram feshigen darin tarbiyat kura iruga darifula aqida im feshigen tarbiyatu dem feshun ei waram muhimmu kame luqman alayhi salam ekadege faanuge darikalunna devve nasihe pulu fettevi tawhidun allah taala qur'anuga wahi kurevi ya bunayya la tushrik billah luqmanuge faanu ekale faanuge darikalunna devve nasihatuge wahak fulu bayan kurawmun e darifulaye tiba allah sharikun kurashe inna shirka la zulmun azim hamakashwarun shirukaki boduwegen wa aniyayke ehma mi tarbiyatuge feshun ege macca binawan je etchaki adi muli tarbiyatu ege macca binawan je etchaki was aqida adi nimun ege macca bina koren je etchaki was aqida yaqub alayhi salam ekalege faanunge daridarikalun hadir kurawwa maran hadir wi hinduga e daridarikalun vidalu fadan wasiye kurawwi fadan ma ta'buduna min ba'di timange fahuga timam maru mafahuga tebami hun alukon qur'ani kum faratakenge ei bappayaku mammayaku darifulaka deterega emme bodak kamboduwan je kanten ei duniya matin miha wakiwegen diumaki waguti wakiwe diume haqiqi nuwata daimi wakiwe diumaki ekaku narkaga oifa anekaku suwarugega onnan jihun ehmvima duniya matin miha wakiwegen da wakiwe diumaki waguti wakiwe diume haqiqi daimi wakiwe diumaki aqida ge sababun anna wakiwe diumen ei ekaku suwarugega anekaku narkaga e wakiwegatumun wakiwe nugatumattaka duniya matiga emmen nakiwe sahha aqida ge matiga tibe bayekkamuga wa masake kurenje muli aila emmen nakiwes sahha aqida ge matiga tarbiyatu wa bayekavanje erun daimi hayatuga muli aila ekko suwarugega jannatuga ulewene insha Allah